indodelana nani indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ububhezo nisibangela inkinga zokugcina nalomgodo usomizi yabo lo somizi oqa isizwe sakho uphume naso la eSouth Africa sizonqwasa bukhoma ke manje ke sizonqwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi usithi Golofu ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lo mgodoyi wesitabani asifune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesi sitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edeserve ukuboshwa ufuthi deserve ukuboshwa ngoba phela sekwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke njengoba injalo especially thina ke kwaZulu angazikele kwaXhosa nasemampondweni ngoba ngibone nomnye sitabani lesi sine sifaka imvunulo yamampondo namaXhosa angazike mhlawumbe noma lolo into abayijwayele nabo sebamukela cha thina la kwaZulu lutho ke ngeke simukele boyilwela nabo makuthi ke ukuthi ke bakubona ukuthi ku wrong kodwa la kithi 100% wrong akungingizwa akucatshangwa sesithule kwanela manje hambani nekulumeni wena nikhompozele yena imvunulo uma ngabe ngisho kuma fashion shows if une designer ethizo icreateile wayipatent lo designer yakho ibelonga kuwena lo design unamalungelo ayo sinamalungelo emvunulo thina njengoZulu sinamalungelo okuvikela into eyisasa lethu neqiniso lethu yabona nanjengoShembe njengoba uShembe khona nje ngeke ayivumele ukuthi kutholakale umNazaretha umuntu evunule wasefaka umNazaretha bese enza noma yini avunule ngemvunulo kaShembe bese enza noma yini ewuhlobonga newucindezela phansi isikompilo lenkolo yakwaShembe ngeke amaNazaretha ayivumele leyo nto nathi ke siwuZulu sithi ngeke sivumeke leyo nto itabani kade zasiqala kade lemsuni ezinja itabani ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje yabona manje besithule sibekezele yabona manje senikhwelana ngayo ke manje ke ngithatha imqhele amayaka yako umqhele nezingwe neinsimbi zakithi eke nameve base niyokhwelana ngawo indodelana nani indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ububhezo nisibangela inkinga zokugcina nalomgodo usomizi yabo lo somizi oqa isizwe sakho uphume naso la eSouth Africa phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asandingi la sizonqwasa bukhoma ke manje ke sizonqwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi ngoba inini nesukela uZulu nisukela ibutho la kwaZulu fuse gana itabani phindelani kwela kini uSomizi oqibutho la kuhlangana leceleni futhi wena Somizi ngwenyanya kabi ngoba wena sifika thina la sibanjwe inkunzi siZulu ngaze ngayisho mina ngathi mina umadoda sengamabhinqa sabanjwe inkunzi sisaphutha umpondo ngithi omncane wasenquthu usithi Golofu samsupporta esehlathini engazi ukuthi samsupporta ngayo yonke indlela sikhipha amangwefu waphuma umfana thema iphuma wahlangabezwa wena egedeni kanti ungamfuni uzomfundisa amanyala ubutabani uma nje umfana usiyemfana bethi siyambuka nje sambona yena uthi insizwe kodwa sesiyamgabaza ngoba ugolwe uwe msulwentsha Somizi ugolwe umgoneleni ingane yethu ngoba nina yonke into ephilayo la kwaZulu ephilayo nigijima niyaxavuna prenuthi bethu niyayitapela ezinye lapha lambe isineka lapha kodwa sinye sipofu esigcwele la kuma TikTok ngeke sibuke nje ukuthi sitabani lesi sizeza sekade sakwaZulu sizibhale ngisho igaba laso ngoZulu lo mgodoyi lo sikhathele nina yonke into sizakhela yona iphile thina la njengamabhinqa njengoZulu niyayithatha nina ngoba nakho niyabona ukuthi somkhumbi ke wempi ongaphazamiseki niyayithatha yonke lento nina niyenze yini ngiyanitshela mina